Perezida ndashimira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuba yafashe ubuyobozi bw'akanama k'umutekano ka Loni, kandi ndashimira Colombia ku buyobozi bwayo ko bwagenze neza mu kwezi kwa Kamena. Twakiriye kandi twitaye ku ijambo ryatanzwe n'umunyamabanga mukuru Madamu Espinyana. Perezida, mu gihe ibikorwa bya tekinike biyobowe n'abavandimwe bacu bo muri Pakistan na Atari bikomeje gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubwumvikane ya Islamabad Memorandum of Understanding, bitegerejwe ko akanama k'umutekano katagombye gutumiza inama ishobora kubangamira izo gahunda zikomeje. Namaganye byimazeyo ibirego bidafite ishingiro byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone uhagarariye Amerika yongeye gukwirakwiza ibinyoma n'amakuru ayobya ku birebana na Iran. Ukuri kurazwi, mu gihe hari ibiganiro bya diplomasi byari gukorwa, Amerika ifatanyije n'ubutegetsi bwa Isiraheli yagambaniye inzira inshuro ebyiri, itangiza intambara ebyiri z'ubushotoranyi kuri Irani mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya Loni ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo byashinze mu kaga amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Namaganye kandi ibirego bidafite ishingiro byatanzwe n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba ndetse n'uhagarariye Bahrain. Aho gukemura intandaro y'iki kibazo, bahisemo kwirengagiza ubushotoranyi bunyuranyije n'amategeko bwakorewe Iran. Baraceceka imbere y'ibyaha bikomeye byakozwe, ahubwo bashinja uwagabweho igitero. Iyo myitwarire y'uburyarya n'ibipimo bibiri bituma batakigira uburenganzira bwo kwigisha abandi. Mbere na mbere, Irani niyo yabaye igitambo cy'intambara z'ubushotoranyi zagabweho na Iran. Amerika, ubutegetsi bwa Isiraheli n'abo bafatanyije. Ntabwo uwagabye igitero agomba kwitiranywa n'uwakigabweho. Amerika n'ubutegetsi bwa Isiraheli byishe ku mugaragaro amasezerano ya Loni n'amategeko mpuzamahanga, harimo n'amategeko arengera abasivile mu gihe cy'intambara, bagaba n'intambara zidafite ishingiro ku baturage ba Iran. Committing these heinous war crimes against the Iranian people and civilian infrastructure. More than 4,800 civilians, including women and children. Mu bitero bagabye muri Kamena 2025 no hagati ya tariki ya 28 Gashyantare n'uwa 8 Mata 2026, Amerika yagabye ibitero ku baturage n'ibikorwa remezo by'abasivile birimo ibitaro, ibibuga by'imikino, amashuri ndetse n'ahantu ndangamuco. Perezida wa Amerika ubwe ndetse n'abandi bayobozi bakuru ba Amerika bemeye ku mugaragaro kandi birata ibyo bitero Iran ifata nk'ibyaha by'intambara. Abasivile barenga 4,800 barimo abagore n'abana bishwe. Yicwa ry'abakobwa n'abanyeshuri, iminabu rikomeje kuba kimwe mu bikorwa biteye ubwoba kurusha ibindi byabayeho. Kunanirwa kw'akanama k'umutekano gusohoza inshingano zako byakomeje guteza umuco wo kudahana no gutera inkunga ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko. Amerika n'ubutegetsi bwa Isiraheli bagombaga kubazwa inshingano zose z'izo ntambara. Of 27 June 2026 against Iran's southern coastal facilities. Icya kabiri, Amerika yakomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yo kuwa 8 Mata ndetse n'inshingano zayo ziri mu masezerano ya Islamabad, komeza kugaba ibitero ku baturage ndetse n'ubusugire bwa Iran. Iran position regarding resolution 2817 is clear. Irani yakoresheje uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho nk'uko biteganywa n'ingingo ya 51 y'amasezerano ya Loni. Ingamba zayo zari zigamije ibigo bya gisirikare bya Amerika n'ibirindiro byayo byakoreshwaga mu kugaba ibitero kuri Irani.
and politicized process turamagana twivuye inyuma Amerika ibitero by'indege byo kuwa 27 Kamena 2026 ku bikorwa remezo byo ku nkombe y'amajyepfo ya Iran kuko byishe ingingo ya kabiri igika cya kane cy'amasezerano ya Loni ndetse binica igika cya mbere cy'ayo masezerano ya Islamabad. Icya gatatu, bamwe mu bagize akanama bavuze ku mwanzuro wa 287 ku ngingo ya 17 umwanya wa Irani kuri uwo mwanzuro urazwi kandi waranditswe mu nyandiko zemewe z'akanama k'umutekano. Irani yanze uwo mwanzuro kuko yawufashe nk'uwafashwe mu buryo bwa politiki, wirengagiza intandaro y'ikibazo, wimirana uburenganzira bwo kwirwanaho kandi ntiwigeze ushyira Amerika n'ubutegetsi bwa Israel mu mwanya w'abagizi ba nabi. Nta mwanzuro uwo ari wo wose w'akanama k'umutekano ushobora kwambura igihugu uburenganzira bwo kwirwanaho buteganywa n'amasezerano ya Loni. Niba ubushotoranyi bukomeje cyangwa Amerika ikomeza kurenga ku masezerano ya Islamabad, Iran izakomeza gukoresha uburenganzira bwayo bwo kurinda ubusugire bw'ubwigenge bwayo. Igika cya kane, nubwo Iran itakigirira icyizere Amerika, kubera uko yakomeje kurenga ku masezerano yo kugambanira diplomasi, yakomeje ibiganiro mu mutima mwiza binyuze mu bufasha bwa Pakistan kandi bishyigikiwe na Atari, Turukiya, Arabia Saudite, Misiri n'Ubushinwa n'Uburusiya. Ibyo byatumye hasinywa amasezerano ya Islamabad ku wa 17 Kamena. Turashimira Pakistan na Atari ku ruhare rukomeye bagize muri uwo muhate. Aya masezerano asaba Amerika kugira n'ibiganiro mu kuri no kwirinda gukoresha iterabwoba cyangwa imbaraga kuri Iran. Ariko Amerika yongeye kugaba igitero bityo yica bikomeye ibyo yari yiyemeje kandi isubiza inyuma inzira ya diplomasi. Icya gatanu, Iran irakiyemeje gushyira mu bikorwa ya masezerano harimo n'ibikubiye ku miyoboro wa Hormuz igihe cyose Amerika nayo yubahirije inshingano zayo. Igika cya gatanu cy'aya masezerano kivuga ko Iran izakomeza ibishoboka byose kugira ngo amatora y'ubucuruzi mu miyoboro wa Hormuz nta kiguzi mu gihe cy'iminsi 60, kandi ibikorwa byo gukora ibisasu byo mu mazi bizaba byarangiye mu minsi 30. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze ko gucunga urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz harimo no kongera kuyifungura no gukuraho ibisasu byo mu mazi ari inshingano za Iran yonyine. Iran yatangiye ibiganiro bya tekinike n'ubwami bwa Oman kugira ngo ibyo bishyirwe mu bikorwa. And Iran has launched technical dialogue with the Sultanate of Oman. Any external interference yani irasaba ibihugu cyane cyane Amerika kubahiriza amasezerano no kwirinda ibikorwa byabangamira ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano. Put at risk safe maritime navigation and increase regional tension. We therefore Icya gatandatu, Iran yongeye gushimangira ko ishyigikiye ubwisanzure bwo kugenda mu nyanja kandi izakomeza kubwubahiriza ku bihugu byose. Bigomba kumvikana neza ko kuba hari ibirindiro bya gisirikare bya Amerika ndetse no kwivanga kw'ibihugu byo hanze mu karere ka Kigobe cya Perisi bidateza umutekano ahubwo byongera umutekano muke. Amerika nta mupaka ifite muri aka karere, aya si amazi yayo, si akarere kayo, bityo ni gahunda y'umutekano w'aka karere igomba kugenderwaho n'ibihugu byo muri aka karere ubwako. Aka si agace kayo,
gushyiraho no kwemeza gahunda y'umutekano w'akarere kacu si inshingano zacu zihariye z'ibihugu bituranye n'aka karere gusa. Amerika n'ibindi bihugu byaho hanze ntibikwiye kwivangamo. Aho kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare cyangwa kwivanga mu buryo buteza umutekano muke, ibihugu byo hanze bikwiriye gufasha ibihugu byo muri aka karere kugira ngo bishobore gusohoza izo nshingano. Mu gusoza, icy'ingenzi kurusha ibindi ni ugushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano y'ubwumvikane twakoze ya MOU. Akanama k'umutekano ka Loni kagomba gushyigikira uwo muhate, kagashishikariza impande zombi kubahiriza aya masezerano byuzuye ndetse n'ibikubiye muri ayo masezerano.